ovog puta rešili smo da ponovimo klasične uspone u stenama vulkana i da prikažemo tačnu trasu kojom se oni prostiru. Prvi na redu je Istokova smer koji je ispenjao jedan osnivača srpskog alpinizma Istok Paljoruci još daleke 1956. godine. Interesantno je da postoje još u tim smerima koje su ispeni pre 60 godina poneki zaostao klin koji su oni ostavili posle svojih uspona. Ono što je izuzetno važno reći to je da su oni ovako teške i zahtevne uspone penjali sa vojnim čizmama i sa vrlo malo opreme, bez mnogo treniranja, samo sa velikim srcem. Dakle, danas kada posmatramo i zaboravimo na veličinu tih ljudi čiji smo mi u stvari u nekom smislu samo naslednici i obično zaboravimo da uporedimo svoje današnje mogućnosti sa mogućnostima ljudi koji su alpinizam stvorili i koji su se njime bavili mnogo pre nas.
interesantno je da tokom vremena određene smeri menjaju svoj oblik, pa čak ponekad i u značajnoj meri. Istokova smer je možda ne baš pravi primjer, ali svakako primjer u tom smislu. Prvi penjač, pošto se smer kreće izrazitim žljebom kroz koji u vreme velike kiše i snega teče mnogo vode, ona je podložna eroziji i ta erozija pokazuje svoje lice tako što u stvari menja oprimke i izglede koji su se kretali i hvatali prvenstveni penjači. Ja sam prvi put penjao ovu smer pre 35 godina, a ona je prvi put ispenjana pre 60 godina. U posljednjih 35 godina, za ovih 35 godina mogu da kažem da je smer u dva detalja promenila svoju težinu. Postala je malo teža nego što je ranije bila, tako što je voda isprala određene delove i učinila ih sa manje oprimaka nego što su ranije bili. Stenama Vukana i Ježevca postoje dve manje kolonije orlova i deo od njih se može vidjeti iznad neba.